Naš novi kontakt centar nalazi se upravo u središtu odnosa sa klijentima, mireći tradicionalne sa digitalnim novim tehnologijama. Upravo je kontakt centar taj oslonac koji nam u svakodnevnoj komunikaciji sa klijentima daje podršku i sigurnost da ćemo u narednom periodu uspeti da očuvamo visok ugled koji imamo kod klijenata, a kontakt centar i nove tehnologije koje smo u novom prostoru omogućili našim korisnicima i zaposlenima koje tamo rade, siguran sam da su odličan zalog za sve što dolazi. Dolaskom u NLB banku u kontakt centru smo zatekla 2 zaposlenih. Klijenti su lutali bez adekvatne podrške i pomoć tražili od kolega po ekspoziturama. Tada smo uz veliku pomoć menadžmenta počeli da gradimo novi savremeni kontakt centar, povećali tim, unapredili procese servise i aplikativno rešenja. Početkom 2017. godine kontakt centar je počeo da dobije obrise onoga što smo želeli da on postane. Kolege, kao i klijenti, su dobili adekvatnu podršku i pravu informaciju. Pored unapređenja procesa i servisa, uveli smo chat online, novi kanal komunikacije i počeli da radimo prodajne kampanje. Klijenti žele da pozivom ili u par klikova dobiju potrebne informacije vezano za naše proizvode i usluge. Vizija kontakt centra za naredni period kao i planovi za uvođenje video poziva i identifikaciju prevazišli su prostor u kome smo ranije radili. Sazrela je ideja da nam je potreban novi prostor koji tehnički i logistički odgovara standardima modernog kontakt centra. Novi kontakt centar ne samo što je dovoljno prostoran, već ima i adekvatnu zvučnu izolaciju, prostorije za video pozive, trening centar. S aspekta zadovoljstva nas koji u kontakt centru radimo, novi prostor je sigurno važan korak, a zadovoljstvo zaposlenih se uvek odražava na zadovoljstvo klijenata. Dragi koleginice, dragi kolege, moram da kažem da se jako radujem otvaranju našeg novog kontakt centra. Kontakt centar je izuzetno značajan deo razvoja i jačanja naših odnosa i veza sa našim klijentima. To posebno važi za prilike u kojim jačaju digitalni kanali, zato što želimo i u svakom trenutku hoćemo da omogućimo ljudima koji komuniciraju kroz digitalne kanale i kontakte sa našim zaposlenima i većina kontakata sa ljudima iz banke se u tim nekim novim situacijama zapravo seli u kontakt centar. Zato kontakt centar preuzima jako važnu ulogu u našem poslovanju i zaista nas čini spremnima za sve što dolazi.